Uhawe ikaze wakoze subscribe hano kuri Arsenal Fans Media, uzajya usangaho amakuru ya Arsenal. Amakuru ahari kandi yizewe mu ikipe ya Arsenal, uwitwa Leandro Trossard amaze kuba yasezera abafana b'ikipe ya Arsenal nyuma y'uko ikipe ya Besiktas imaze kumvikana na Arsenal miliyoni 20 z'amayero kugira ngo uyu muhungu ave mu ikipe ya Arsenal yerekeze mu ikipe ya Besiktas yo mu gihugu cya Turukiya. Aya makipe mu gihugu cya Turukiya afite ukuntu akunda abakinnyi bageze mu myaka 30 kuzamura. Ni umuhungu rero witwa Leandro Trossard wafashije ikipe ya Arsenal. Abantu benshi bamwibukira ku icenga yacenze uwitwa Pedro Porro w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Rero uyu muhungu witwa Leandro Trossard amaze kubasezera ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Andi makuru kandi nanone amuvugwaho nuko biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo azaba ari ku cyitwa Sober Reality. Ahangaha niho ikipe ya Arsenal ikomeza gukorera imyitozo. Ahangaha rero ngo impamvu azaba hari nuko agomba kuzasezera bagenzi be, abo bakinanye, abo bahoranye ndetse n'abamufashije kuba ari mu ikipe ya Arsenal kugeza uyu munsi, aho asize ahaye ikipe ya Arsenal igikombe cya shampiyona. So Leandro Trossard akaba rero uyu muhungu w'umubirigi agiye kuba yasohoka mu ikipe ya Arsenal yerekeze mu ikipe ya Besiktas yo mu gihugu cya Turukiya. Ese wowe isohoka rya Leandro Trossard ryigusigiye iki nk'umufana w'ikipe ya Arsenal? Iyo utekereje uburyo yafashaga ikipe ku bwawe, kuwitwa Leandro Trossard uhita wumva iki? Uhita utekereza iki? Ese Leandro Trossard ni muntu ki imbere yawe? Uraza kumbwira muri comment. Munyemerere mbabwire kuri Morgan Rogers. Morgan Rogers ni umusore ukina ikipe ya Aston Villa nyuma y'uko uwitwa Yuri Tielemans amaze kubasohoka mu ikipe ya Aston Villa yerekeza mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 41 z'amayero. Yuri Tielemans nawe ni umubirigi amaze kwafata icyemezo cyo kwasohoka mu ikipe ya Aston Villa. Morgan Rogers arabibona aravuga ati niba Aston Villa nayo itangiye kuba yarekura abakinnyi bameze gutya, nanjye nico gihe nsohoke mu ikipe ya Aston Villa nerekeza mu ikipe ya Arsenal cyangwa se ikipe ya Arsenal the Gunners. Uyu muhungu rero urimo kwitegura kuba nawe yaba umurashi, ndavuga Morgan Rogers. Biteganyijwe yuko ikipe ya Aston Villa igiye kuba yagabanya amafaranga yashakaga kuri Morgan Rogers. Tubikesha rero Morgan Rogers kugira ngo Aston Villa igabanye amafaranga. Morgan Rogers yagize gutya arahagarara avuga ati kubera iki murimo guhenda ikipe ya Arsenal kuri miliyoni 130? Aravuga ati mwumvikane mugabanye amafaranga ku buryo nyine bitari buze ko byazanamo akantu k'urujijo cyangwa se akantu ko kuvuga ngo umuntu mumugurisha ariko nanone hagiye n'abazagenda ari kuri pressure. Birumvikana miliyoni 130 kuri Morgan Rogers zaba ari amafaranga menshi, yaba ari amapawundi menshi ku buryo kumva ngo miliyoni 130 urimo gukina na Declan Rice wa miliyoni 100, kandi wareba ibyo Declan Rice atanga ukavuga uti se uyu nguyu ko atanga ibi ngibi yaraguzwe miliyoni 100, njyewe nimo gutanga ibingana iki naraguzwe miliyoni 130? Morgan Rogers mu rwego rwo kwirinda pressure ndetse n'itangazamakuru baravuga bati miliyoni 130 zaba ari nyinshi cyane, mwumvikane biba byatwara wenda miliyoni 100 z'amapawundi. Aston Villa iri tayari kuba yakwemera amafaranga miliyoni 100. Ico kwibaza, Arsenal irimo irifuza gutanga miliyoni 90 z'amapawundi. Nubwo ikipe ya Aston Villa yagabanya amafaranga, still Arsenal cyari kuri miliyoni 90 z'amapawundi. So kateze turebe kuri Morgan Rogers niba Aston Villa na Arsenal zizumvikana zikaba zahurira ku giciro kimwe, ariko niba ikipe irimo guteganya kuba yashyira umukinnyi kuri miliyoni 100 z'amapawundi, birumvikana Arsenal ni miliyoni 90, ariko miliyoni 90 n'ubundi Arsenal ikavuga iti tuzazitanga ziri cash. Abandi bakemeza yuko ngo Arsenal itanze miliyoni 90 n'ubundi still miliyoni 10 zazaza nka add-ons, zikazaza wenda mu byiciro zikazaza mu gihe kingana n'imyaka 5. Bivuze ko byibuze buri mwaka bazajya bishyuraho miliyoni 2, none imyaka 5 ikazayarangira miliyoni zingahe? Miliyoni 10 zimaze kuba zashyirayo. Rero uyu musore witwa Morgan Rogers isaha iyo ari yo yose biteganyijwe yuko Arsenal amaze kumutegurira amasezerano
azamugeza muri 2032, ndavuga uwitwa Morgan Rogers, ariko abandi bakagenda bavuga yuko ngo agomba kuzasinya amasezerano y'imyaka 5. Ubwo rero tuze turebe ibyo niba bitangazwa, ariko inkuru nikuriye ahantu nizeye nuko Morgan Rogers n'ikipe ya Arsenal ngo bamaze kumvikana icyitwa personal terms, igisigaye ni Aston Villa kuba yakoroshya ibintu. Ikindi kandi ngo kirimo gukomeza iyi deal ngo nuko Ubwongereza bukiri mu gikombe cy'isi, aho rero bagomba kuba bakitegura kuba bakina ikipe y'igihugu ya Argentine ku mukino wo kuzareba ninde uzakina finali y'igikombe cy'isi. Akaba ari nayo mpamvu barimo kugenda birinda abakinnyi b'Abongereza kuba babangiza mu mutwe ku kijyanye no kuba bagira gute bajya ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Arsenal Morgan Rogers rurageretse, ni ukwibaza ngo ese miliyoni 100 Aston Villa ishaka Arsenal itarayi kuba yazitanga. Byose rero uzajya ubisanga ahangaha kuri Arsenal Fans Media, uzajya usangaho amakuru ikipe ya Arsenal yonyine, nta yindi kipe tuzajya tuganiraho. Kandi subscribe kugira ngo iyi channel izamuke. Mwabonye ko Umuhuro Sports TV turimo kugenda dushyiraho ibijyanye n'ibyo YouTube yifuza. YouTube irifuza ko tuzajya dukora video zitarengeje iminota 5, kandi twebwe twamaze kumenyera kuva ku minota 8, 9, 10 kuzamura. Niyo mpamvu twahisemo kuzajya dukoresha iyi channel kugeza igihe ibihano bizarangirira YouTube yaduhaye kuri Umuhuro Sports TV. Rero Arsenal Fans Media niho uzajya usanga ibiganiro bivuga kuri Arsenal the Gunners.